الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله وقد قال المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال أيضا النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saat ini coba istighfar dulu. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Coba dua kalimat syahadat. Sekali lagi. Coba baca surah Al-Fatihah sebagai pembuka segala kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba baca suratul Ikhlas. Qul ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Samad alam yalid alam yulad alam yakul lahu kufuwan ahad. Coba. Kita ini. Saudara Saguni bin Sabati, saya nikahkan engkau dengan perempuan yang bernama Sunni binti Abdul Manan dengan mahar 2 gram emas tunai karena Allah Ta'ala. Saya menikahkan Sunni binti Manan dengan mahar berupa emas cincin emas 2 gram tunai karena Allah. Mahar mahar 2 gram emas di 2 gram emas. Ya, membentuk cincin. Terus bentuk cincinnya. Yang penting bukan 2 gram emas. 2 gram emas. Saudara Saguni bin Sabati, saya nikahkan engkau dengan perempuan yang bernama Sunni binti Abdul Manan dengan mahar 2 gram emas tunai karena Allah Ta'ala. Saya menikahkan Sunni binti Manan dengan mahar berupa cincin emas 2 gram tunai karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin innaka antal ghafurur rahim. Allahumma alif baina qulubihima baina qulubi Saguni bin Sabati wa qulubi Hasniyati binti Abdul Manan kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, nanti di Warana yang si perawat. Ya,
Apa ya? Pemadalam. Di rumahnya sih.